everyone! Naimbag nga oras yumanan. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ti may patangatang ita drama kat part 22 compilation. Dito drama tayo. Manang Biyana! Manipod ka ni Kabsat Malo, tintay drama. Dear Manang Biyanang, maminanuak amaluko, takanayon dak nga itarayan dagiti pakirelasyonak. Banaga pagsangsangitak, kan pakaisi istresak. Rogyak man nga rod, ti agsalaysa. Hey man, lolo ko! Lastog, kuna na nga ikasarnak sa balimatiin kasarna. Anya man tisang sangita maud si Kamalaw. Dayjay nga Sir Biliano kuna na nga syakti ikasarna nga man matgayam sa balimatiin altar na. Nabiit kayo pa'y lang amin anagam-am mo ngam nagtalek ka adagos ken kuan Inaklon mo adagaws. Kat nagkarimat nga rod nga ikasarnak. Kuna na pa'y nga agbalay kami ije bagyo ta kuna na nga adalote na ijay. Kuna na pa'y nga gumatang kami itilugan mi nga van. Basta edit ko kano ti dayaw ko kanya na. Idinalpasan ti raya-raya. Nagpukawan nga kasla asok. Maala, pag nakmamday ta, namin adoon alinuko da ka. Ngam di ka maagnak-nakam. Takasanaw, tunggal adagarem ken ka, aklo na maadagaws. Awan pa'y napuutak abinasted mo, mate. Aklo na ngamin amin nga agarem ken ka, nga uray di mo maunay am-amaw. Kat kunak ano final day jayan. Kunak no isunti mang seryoso kanyak nga mawan latagayam. Nagsakit dito nga mang mangyayari kanyak. Ala, adan tulat tamang seryoso ken ka. Basta di ka agdardarasudos ang mga klon kadagiti agarem ken ka. Paliiwan pa'y nga umuna, no talaga napudnudakin ka, anak ko. Ay, kayat ko tagbartak nanang. Kayat ko ti makalipat. Malaw, damag ko nga intarayan nakakanuman ng tinubiyaw. Pudno aya. Ay, wan nga ron. Ngamawan bibiyang mo ijay, tatabantor. Pangaasiman, han mo nga na yun nante stress ko. Nabayagan nga binastad ka, iso nga sardangan na ko niya. Konsernakin ka. Nga masaak mo't lama kasingit nga agarim ken ka. No kasta apanawan nakatinubiyaw. Kaya't kang anding ayan malaw. Kayak nga andi ngayon tibagik, tata. Hangko nga kasapulan ti andi ngay mo. Kaya't mau, tain taagbuya iti sinay. Ay, manjak, ninanang ko at awisamhan nga siyak. Sikati kaya't ko akadwa malaw. Manjak nga ron. Sige, panawan kayon tani, adda pa'y papanak. Kunak man daw binasted mo ni Bantor. Sumanubli mo lata dito'y balay, anak ko. Ay, wan nga rod makapasuron. Basta ag-break kami iti ma-boyfriend ko, paspasan na matanti umay ag-aram. Imbes nga da kayo ti araman na takatawunan nyo. Ngam syakit din. Awan babay hindi dyan nga lakay. Ay, kasaritam iti nasaya at anak ko. Di mo pababainan, tamaditi kasta. Respetuam lata, talakayan. Ay, anya nga tano padasak matima kay boyfriend iti lakay. Anya? Siguro, no ne tatabantor ti pa kay boyfriend hanak nga alilawan day jay. Siguro talakayan. Ken maysa, nakajakpatan ano kasken kati maasawa na. Ay, wan nga rod. Ngam, awan mat nga minarik na kanya na. Awan nga pulusumgar nga dut-dut ko, uray maysa. Ikawan na? Nariga mo no pilitem ti bagim ang mga klon iti di mo mat ay ayatan anak ko. Ay, kaanon to nga tangay nga makatumpong ak itinapudno nga lalaki aya. Dumteng tulat taday ta. Basta ikararag mo. Kandi ka agdardaras. Taamangan no saan pa'y nga ita ti umno apanawan anak ko. Hello, miss. Mabalinti makyama mo? Ni, itadtala nga makita ka ito lugar mi Tagano ka? Nagbakasyon na, di tabalay daninong ko adaryo. Ha?
Ay, kastaya. Uy, nagwapo mat dato yung nga tomboyan. Wan, tomboy laki ti datoy. Kas lalaki mat nga pay-pay so. Ay, siyak gayam ni Rio, ading. Siyak mat na malo. Nice meeting you, Malo. Kastamat kan ka Rio. Ay, anya ti kayat mo merienda. Ay, bagam lang, tag merienda taman dito yung store. Kakaysuna nagam amuta. Katuan Uray may sala nga biskwit kan may sa nga juice mabalenan. Sige, nana. Dua man a juice kan dua biskwit. Pakilis ng pailaang, nana. Tanabatik ti wallet ko ijabalay. Bayadak no madamdama. Day, unay day tan apabang lumalaw. Ay na umaya mo umanan. Nabayaga di ka nagbangbang luwa. Italaang manan. Apay, adaman ng nobyam. Kasta nga ka no ada nobyam. Umaya mo tibang lom. Han ko pa nga nobyo, nanang. Ag-ar-arampay lang. Sino man ang day tangay? Diyan nga'y anak ni Tata Dario iti bunihag. Nagbakasyon ito lugar tayo. Day, di ka man ang nagdardarasudos malaw. Kita da mga nadama asawa na. Ay naawan, nanang. 101% nga single jay. Ay basta, di ka nagdardarasudos. Bayam nga agaram iti mabayag. Tapaliiwam ana imbag ti ugali na. Ay, kasla kayat kon nga aklunan ni Rio. Anak kong kadayta No kaya mo manan ti agsangit. Alay, aklo na madagaws. Si ka mo ti agsangit. Saan mo ta siya? Ay na, awan to ti sangitaktasin sir kanyak ni Rio. Basta ti makunak anak kaw. Paliiwam ana imbag ti ugali na. Di mo aklunan adagos. Tanarigat ti mailawan. Nakitam di agar aram kinimalo nga anak mo, Lulet. Ay, sampay ata di maimimay dito'y balay. Ibagbagalaang ni Malaw. Tsaka amo no pangararman na iti anak ko. Iti cellphone siguro Kaya no ija istro ti pagkikitaan da. Kasta aya. Ay, Una yan dyan anak ko. Imbag ba rupay dyan lalakay. No nga'y adaman ka inagaw dyan anak kaon. ha? No kasta? Di mo amo atumboy di agar aram ija anak mo. Nay. Day na ba imbaga day ta? Diyak amaw bantaor. Ay, sos. Bagbagaam di anak mo. Ungtam no kasapulan. Apay, di mo kayat ti maadan iti apu ko. Kakayat ko Kasano nga ron nga agsikog ni Malaw no dahi ti pakirelasyonan na. Kan di da pa'y makapagkasal. Bagbagaam di anak mo. Ibagam alalaki ti pakirelasyonan na. Tanong siyak, uray lakaya kaun, makaputo takpay. Di uray lima tagbalintong apu kom do siyak ti pakiasawaan ti anak mo, Lulet. Nanang, inaklon kon ani Rio. Anya, apay nga nagdamag ka kumapay mga mo na kanyak asa ka nagdesisyon anak ko. Ala, hanak mo ton nga ubi nga basit. Amo kontar aramidak, nanang. Di mo amaw tar aramidam. No makirelasyon ka, tay lalaki. Saan ka tatay padam babae? Ni Rio nga rod tilab ko. Pagan, anom ti lalaki nga inuluklukon na kamat. Kitaan nyo ka di, manon nga lalaki tinang loko kanyak. Nag-ado nga yung karkarida, ngamawan matinungtong palda. Tinudtudok dala ang datoy pusok. Sinugsugat dala ang. Iso nga manjakon ti lalaki. May mayat siguro ti tumboy. Barbar ang hanakon nga masakitan. Kanuray no tumboy ni Rio kat nagwapo. Ado ba ti atiwan na nga lalaki Diyay lang ang busis na ti babae. Ngam ti taktak dar nakatkasla perfect nga lalaki. Ay na, ijakab mo kang ka. Makaamo ka nga rod. Wan ngamin. No anya ti pagragsa kakat suportaran niyo. Han nga kasta nga kontra niyo. Awan ag-apa tayo no kasta nanang.
Anya! Ne, siya kamot gaya, Mario. Ala, sumrak ka ah. Intag shopping, malo. Ang pay sa home. Wan, gumatang tayo ti baro abado kan sapatos ta. Ay, kababain samat kanyam. Di ka kadyag babain. Taagayan ayat tangarudan. Ala, agrubot ka tayong tag shopping. Ne, nabatik magkayam tayo wallet ko. Anyahamatan. Sapay sagsasangaribo amin nakarga day chay. Ay, kat yung kabiit sublian ah. Mala daw nan ano subliak pay lang. Ay, bumuludak pay lang iti kwartam, darling. Bayadak to. 10,000 pesos di karga yung wallet ko. Iso a 10,000 ti buludak ka niya. Ay, awan matikas nga kwartak. 3,000 lang dya iduldulin ko. Ay, mabalin siguro day jayan. Ngam panayunam ka ni nanang mo. Uray 2,000 ti panayon mo, mabalinan. Bayadak matlaang lumakaawid ta. Dumagastan to ijibalay, tadagasan ta ti bayad ko. Sige nga Rod, mabiit lang darling. Oh, anya ngay darling. Magusto ang matlaang, ti ginatang tawalit mo. Wan darling. Oray nalaka ngam nagpentas, kaslag balor iti ribu, ngam handa nga mo, 150 lang gayam ti balor na. Wan nga rod. Katsi ka ngay, nagustuhan mo't lang ti sag ko 4,000 nga sapatos mo. Ay, wan darling. Ay, wan. Intapay man. Mabisinak. Apay, ada kwarta nga pagkaanta. Awan matan na ba ti iti kwarta? Tainggatang ta iti t-shirt mo tinabate. Adam amok nga kinkuko iti pakanan. Mapantay jay. Ha? Akat, sige nga Rod. Makaamo ka, darling. Sige, agbusog ka malo. Kanam amin na kayat mo, tasyak ti makam mo. Ala, nag-adon ti in-order mo nga makan. Awan pagbayad ta. Nakasarita kung ti akin kuko ditoy. Utangan ta pay lang ti kananta. Imbag no kayat na. Uwan, nasingpat day jay. Iso sige, mantalatan malo. Nabsugak malo. Ay, dito'y kapailangan. Nakasarita bit tigayam kung akin kuko dito'y pakanan. Di ka pumampanaw dito nagtugawa mo. Urayan nak ngagsubli dito'y. Ay, sige nga Rod, darling. Uy, apay ngay. Napnapanan nga tanday diya nga Rio. Diyak mata nasiputan ti tinurong na. Adala ang tantay diya yan ti kahira nga mawan matan. Ag-awidaksan. Imununan sa matan nga nag-awid diya nga Rio. Rumwarakit din ito'y. Oh, miss, mabit lang. Apay, sir? Sa dino ti papanam? Ay, ag-awid ako na, sir. Awan matan diya kaduwak. Intarayan nak sa matanan. Di mo mabalin ti pumana. Di pa nabayadan ti kinan nyo. Ha? Ni! Kunak manon na kisarita kanyam di kaduwak, sir. Kuna na ngamin nga mamuna ka. Kat utangan na kano pa itikinan me. Ay, diya ka mamuti ka doon. Kuna na nga agsublit ang mapan mangirwari ti kwarta pagbayad na. Ngamawan mo tan. Kuna na amabit lang. Ngamawan mo tan. Basta agtugaw ka dita, miss. Ngamno at da kwartam. Bayadan mo ti kinan nyo. Ay, awan mat nga rod kwartak, sir. No kasta nga rod, di ka pumampanaw dita. Agtugaw ka lang dita. Urayan ta ti panagsubli ti kaduam. Makaturturog ako nga gururay. Itoy. Ayan na ngayon na dyan nga Rio. Ay, Oh. Agkapi ka ba, miss? Inyagan kay ti ka ba? ay, agawid ako man, sir. Tani, sumip nga't matanan. Sana mabalin, miss. Urayan ta dya kaduam. Taimbaga na adi ka kanu papanawan aging ga adi agsubli. Anya? Ay, apay, mano amin ayati bayad jakinan me. 2,000 amin ading. No, da ko makwarta ko ray bayad akon. Ngamawan mat ngamin.
Ag-awid akpay atay nakpay agalay ti pagbayad ko. Saan na mabalin? Anyat amok. Amang ano di ka mat agsublin. Ay, agsubliak, sir. Promise. No kayat mo, duata ang mapanidya balayo. Ha? Ay, mangipas pa subuday dyan nga Rio. Ay, sige, mapantang nga ron ije balay me. Pangusaramanan iti kwarta aya. Tay dinawa mo iti agsapa ngay akwarta. Ay, basta mangtit kayo iti 2,000. Bayadak tumatlang no damanan mapurdiyaak. Darasan nyo tani. Ag-ururay di pagbayadak ijarwar. Mabiit lang arod. Nay, anyat sang-sangit ang malaw. Di kan sama na naturog iti rabi ay. Naalingag kong agsang-sangit ka iti rabi ay. Sa ita, agsang-sangit ka pailaan. Manjakon nga talaga, nanang. Manjamon tay. Tiag ayat, ah? Ah, Agpapadamot gayaman namin nga tao. Lalaki man wano babae, manangal lilaw matlatagayam. apay aya. Bulbulas tong dadya nga Rio. Awan matgayaman ito'y lugar tayo. Nagbiyahe kanon nga nagpa-Manila, tagtrabaho ni Ije Manila. Di na pa imbag pagkakanyak. Anya. Ala, sana balik tawan na pukaw kang ka. Anya nga awan? Kadno kinwarta anak nga rod. Ingatangak pa iti sa ku 4 mil nga sapatos. Kanjay intarayan na nga kinan me. Anya. Ay naglukon no kasta. Apay ngamin nga ingatagam. Kat ko na namat ngamin nga bayadan namat lang kanyak. Ngampi manaw mat gayaman. Sa lawas awda dya nga tao. Ay day ka ngamin ti madikeng kaka. Tanaglaka ka ngagtaltalag. No adakid dawen-daken ka, itad mo maadagaws. Anya nga ita. Naimbag nga orasyon, nana. Adda ka din ni Malo? Ay, ada baraw. Asino da ka day? Siyak tagin ko ko iti pakanan nangananday di plaza, nana. Adda ngamin kamali iti listaan nga inted ko kenkwana idi. Ala, mabiit la ang taya bakti anak ko baraw. Apay, ada pa'y kurang ko. Dayjay matan nga Rio ti singaram ano, ada kurang ko manong. Sana ding. Sobra kindi Adda sobra na 150. Iso nga umay ko isubli. Ha? Ato yading. Sorry no, nagkamali ako iti kwenta. Isublik to'y sobra 150. Kanti imbayad mo kanyak. Ni, apay nga isublim ngay. Basta isublik. Tama siya nakiti inam. Amok akwarta na timbayad mo kanyak. Alan, awata mo to'y kwarta ading ko. Ay, anan, kababain mat Alakit din ading. Di kagbabain. Tamani po dita. Kanayun konti umay dito'y balayo. Ha? Impakada kon kininanang mo ti panang sarungkar kwa kanayon keng kaading. Kunana mo't, sikat ti damagag. Okay ka dila ang keng ka no sumarungkarak tumanan? Ala, apay nga sarong karanak. Basta, muamuam to, Malo. No kasta. Agar-aram dayjay asesar ken ka malaw. Wan nga rod na nang, hanukon nga aklunan. Sigurado matla nga lokonak tumanan, nang runak at guwapo. Kasla na singpa matilangana. Nadayaw pa'y. Madlaw ititigtig na ikan panagsasaunaan na singpat. Baka nga'y agin si singpat manan. Iso nga haanan. Adakeng ka day ta, anak ko. Kasla na singpa matilangana. Ay, uray man pa'y singpat na amin nga singpat. Hangko nga kayatan nanang. Awanan ti panagtalak ko kadagita nga lalaki. Sigurado ka. Wen nanang, nadidigra akon. Iso nga bastad akon nga dagdagus. Ala, ante. Agar-aram matan kanyak ginagaram kiniinsan Malo. Asinaw? Jay agnagan iti Cesar.
Wen ante. Katanya ko matidakas na ngay. Binastad mo nga minimalo. Wen kano nga ron ante. Gani, insublat nakmutin nga inaram. Kasla na singpot mo dayjay alalaki anya. Wen ante, iso nga aklunat dayjay. Kursunadak ti ugali na. Agabay ka kanaw inton kasarja kasinsin mo malaw. Ni, asino nga kasinsin ko nanang? Di ngay Leslie. Ang kasaran iti mabiait. Kaamaw no asino ti mangikasarkan ko na. Ha? Asino nga'y nanang? Ni Cesar. Di binastad mo ang nag-aaramkan ka. Anya? Uy, no kasta? Han nga mang luklok ko na diya nga lalaki? Ay, saan siguro Taikasar naman tandya kasinsin mo. Kat, kumusta nga iti ada asawa na insan? Kastoy, naragsak insan. Nakasingsingpot ngamin ni Cesar kanyak. Ay na, jak laing pagarup. Grabe ti kinasingpot na sika. Di na kayat na pagtrabahuan sika. Kanaggagat at talaga. Uy, mayat nga rod ano kasta? Sige insan, tagawid akon. At dapat ngamin papanan mi iti asawak. Ay, sayang. Pinalos pusak ni Cesar. Kunak manumang lukluk ulang dayjay. Ngam sincere mat gayam. Ay, inaklon ko kumaidi. Siya kumatiin kasar na. Nagsayang matanan. Kasta unay nga apal ko iti kasinsin ko ta nakatumpong iti nasingpet ken nagaget nga asawa. Kataging kayta naragsak talatang agdandan na. Kat adda pa yan talo nga nakda. Masaya nga nak ngem awan maramidak. Basol ko ta pinalos pusak. Kat ita single aklata ta mabuteng akon a makinayat. Ngem na dapay siguro masara kakakas ken ni Cesar mabalin na makinayatak manen. Ngam kaslawan matan ti makita kakas iti nakiasawaan ti kasinsin ko. Iso na saysaya at lang agbakbakit akon abalasang. Ngam ti may law anak manen. Alakastan tuy gayem mo malo. Alaga kayem ditan tinagpatinggaan ti pakasaritaan wano kapadasan ni Kabsat Malo. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose para iti script kan drama to'y pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manen. God bless kada kayo amin. Manipod ka ni Kabsat Ansing sana pudno anagan tintay idarama ita. Kastimanti ko na ni Kabsat Ansing. Dear manang biyanang, may sa kabalo, at damat kakabsat kong agpada abaak. Da kami atalo ti pagtarayan da ito ngay padramak ken ka akapadasan. Rugyak man nga rod ti agsalaysay. Unay matan ti kastoy amasangputan dito'y balay. Nakarugrugate, nakawarwara, kaslawan mo't agigyan dito'y. Pasensya kayo, nanang. Nanay, busy tayo anak kayo. Jack, masamo ti agdalos. Busy kang agbartag. Ay na, awampay serbim agnana dito'y balay, RJ. Di mo mo't dalusan. Unay ka ni nanang na ya. Di kay ka di akong kwarta yung mga kayo din, nanang. Awang kwarta. Diyak pa yung amin nagsweldo. Magraraman ka mga agsweldo. Kadi ka magtrab-trabaho. Ay. Oo nga yaman niya. Nalipat ang istamba gayang. Kunak mga opisina ak nana. Basta agawid ak. Masangputan ka na bartag. Psst. Di kaya agungungan. Tama na dahil ta pintas yun na. Alan kwarta yung mga hindi. Ay na, awang kwartak. Anda, yun wag pimpinsong kayo. Sana pang arak ti pensyon ko. Agtrabaho ka, no kayat mo ti madan iti kwarta. Ay na, kasta kanayon ti aramid ti kabsat ko nanang. Kanayon ngagbartag.
Kaslawan nagnanaw DJ balay ta nakarugrugi mo. Kaslawan tao nga gigyan. Kasano, kajay laag barbar tagtiraramidon ni RJ. Umayak ko maagdalos ngam busy akmat. Babasit pa'y ngamin dagiti anak ko. Kan pasaray agisursurak iti natang alakok no kwa. Ay, dayta ngamin ka, ta nagtatangkan ti ulo yu ide. Kunak nga agadal kayo, ngam sadot kayo mga giskwila. Adda kumamot trabaho yu itan akas ka dagiti daduma kakasinsin yaw. Awan nga rod nanang. Ngam anyangay, adda ditan. Awatek latan at igasat ko. Uray kumanubak nang mo tinakyasawaam ngam saan mo. Napupobre pa'y ngam datao. Kasanungay alumong aw kayo no kasta. Nanang, Husto nga may nang tiwalong anak yaw. Na kayo mo lang ti marigatan. Narigat ti panagbiag itan, lerma. Nay, nagadumo dagita lablaba amon, rimeng. Nay, si ka magaya man ang anseng. Nakabakasyon ka manggaya man. Wen ang unayan, nagadumo talablaba amon. Ay, wan nga raw da. Agam anusak Takababain mo no jak agunay dito'y balay ti kanakan tayo. Makikabalayak laeng dito'y. Wen angam grabe mo't dayta. Nagadu talalabaam. Dua abantay mutan. Pati ngamin up ken ulas kas kada kortina dita manang. Inakas da mo amay. Iso akabilitan alabaak Ken sa nabalay tada mo washing machine. Ay na, narigat latat aggaw-gaw. Tanadagsan dagita. Apay, manot isuswildo dakan kaaya ka ba guys? Ay, awan manang. Talibre ka nga ron ti panagnaed ko kadakwada. Ken libre ti kanag. Uray man libre amin. Rumbang kumamot as wilduan da ka Unay ka dagita tattaon. Gaputa kasta kalakit kita andan. Gaputa nagbaak ka na balasang. Alilaan da ka malaw na yan. Ay, ayos laeng manang. Napigsaak pa'y mga agtrabaho. Ay pumanaw ka dito yan. Tao may ka nagnaad ije balay. Apay, di kan agsubli ije syudad manang. Saanan? Ipaabang kun je balay may ije syudad. Dito yan probinsya ti pagnaudak. Ta fresh ti angin ditoy. Ay, nasayat nga rod manang. Umay kag na di je balayan Pumanaw ka dito yan, remeng. Berteng! Apay! Akin irek di tabumbunagam. Ay, nagawit ka mo't gaya manang. I-rake din san Sibiyaw. Ibilag ko kanaw. Kaanaw asimangpot ka. Idi na minsan nakalman. Manungay mo, titangdan mo ngagbumbunag iti irek. Awan manang, ta libre mo ti panagnaed ko di balay da. Na? Apay! Tay kalkalapaw mo ngamin ngay. Ay na, nawas out di nagbagyaw manang. Kunak atarimaanag inyo permit ni insan Sibiyaw ti balay na. Isa nakipagnaeda kun kadakwada. Kahit, di da kasuswilduan. Saan na masapol, manang, ta libre mo ti kanak di balay da. Nalabas mo dagita tattao. Ikanda ka kumalattamot iti kwartam Ikandak mo ay, ti pagmeriendak no na duma, paghalo-halo kas jay. Ay pumanaw ka ni Jebalay da. Tao may ka nagna di Jebalay. Ha? Alilaan da kayo mo't unay. Nakakaasi kayo mo't akakabsat ko. Itatada kayon diti balay, Berteng, kanremeng. Saan kayon ngagbalin ang nakakaasi iti balay dagiti kakabagyan tayaw? Hiwan manang. Agyamang kami tada ka apakikabalayan may. Ang kakabalay tayon nga kakabsat. Kawan basta no anya ti matrabaho ditaw, agtitinulong tayaw. Kano adamakan, saan abanat. Suruan tayaw, taginaw, ta saan tayo mabaknang. Wala manang. Sa anak mo't anarawag. No, ada may sakilo alitsaon, umdasan kanyak dayta. Ay na, dayta may sakilo alitson, masida tayo dayta iti duwang aldaw. Ay, pasensya kan manang. Tangay si ka tinakaadal kan agpinpensyon ka.
Anong sanda kami apakanan Awan problema dita. Basta agikin na awatan tayo akanayaw. Ala, dito yan ti pangikan nyo kadagita babaros. Ipay-video pala dito, ya. Day, manang ansay. Apaya nagpabunag kay ti darat kan sementaw. Wan, taday paramid ko, Berteng. Katulungan da ka mga ramid. Datayon ti mga ramid tapno menos gastos. Isupay ti panang dantayaw. Sigud mo ta karpintero ka. Iso datayon ti mga ramid iti daytoy. Agpatulong tayo magkidi iti anak ko Barang agawid ang tanay. Manuman nga aldawan na sana nagawa awid di sursurando ka anakam. Anya ti aramidin tayo ayan, nanang. Agparami dakit ti talo a pansyon dito asidag ti balay. Anya, pangusaran nyo iti talopan tiyon. Kapangidulinam to kada kaming agkakabsat Saggagay sa kami iti pansyon. Anya, ay, agkabaw kay samot ti nanang. Di kay pala natay, agpaparamid kayo ni ti kasta. Kahit, anyat kayat mau. Urayam amatay kamay sa kagparamid. Adang arod kwarta mapagparamid mo iti pangidulinam to kada kamay. Ay, iba't tiyandak iti kwarta, Ay saanan? Patpatsam to kak. Sigurado mo't lapag bartak mo ti maitid kan ka kwarta. Apay atalungay. Katalo kami mga kakabsat. Babakit kan lalakay kami. Kasi mo dagiti baak akakabsat ko. Awan mang tulong kadakwada no di syaklaeng. Baak dapay mo nga road. No kaya mo mga ramid tayo mo iti parakan ka. Ay, saan? Apay, mataya ko na ya. Kas lama idaras ti ipapatay no kasta. Da kayo lang Kadakan ka ano di mo kayat. Di ka kagyaman ta dalibre pa kay dulinam. Siyak ti aggastos. Diyan nga rin kaya't. Di da man iramaraman iti dahi tanganang. Kan ada pa panak. Di ka rumwar. Tumulong ka no kunak, tumulong ka. Damat sementeryo apa kay dulinan yun umatay kayo, nanang. Ay, jak kayat ijay tadayaw. Kan jak kayat ti adu ti kaabay na. May mayat ditoy, taga-abay kaming agkakabsat. Sa bagay, adumat tanti agpapaaramid iti kasta. Nang runa dito'y lugar tayo. Kawa na, kastanti uso ditoy. Wen, ngamsada la agaramid iti pansyon no natayon di tao. Ngamda kayo, si bibiyag kayo pa'y laeng. Nagpaaramid kayon? Wana, tamakitak pa ino niya ti itsura ti pansyon ko. Maibagak ti design akayat ko. Kasta ti kang ato na manang. Wan, may mayat no medyo na nga to. Tapno saan da abad-abad-dekan. Kasano nga ti kaadayo na manang. Ay di mo unay yadayo pag-aabayam. Tapno agahabay tayo to. Siyak dito akin igad. Jak kaya ti maiting nga. Takas la jak makaangas no kwa. Awan tumot anges tayo no may karga tayo dita. Ay, ayunan niya. Ang basta. Jak kaya di tatanga. Si kantulat ta ditan, talalaki ka, Berteng. Awan di adim ija balayaw, Lerma. Awam mat, nanang. Di pa'y simbang pataya. Sampay nga road. Makalawas na dinagaw awid. Makapadanag mo da dya tao. No siyak, nairwama ko, nanang. Adan to pa'y tay dandan ni makabulan san to agawid. Sursura na amin nga inuman. Unay mo da dya taon. Pagdandanagan na ti kabalay na. Uray kumano'y baganan o sa dino tayan na. Awan mga min cellphone na. Ilako na mga min ti cellphone na. Wen nga rod Kanayon nga igatangak. Kanayon na mga ilakaw. Iso ajak ingat gatangan nun Ay, di pa'y lang amin mga sawa, bareng ang talnan. Asino mo ti mangayat kan kwa na ngay no kasjay mo ti aramid na. Sa bagay matkit di Ala, sumangpet tulat tananang. Di kay unay ang pampanuno, tapno di kay ma-stress. Adala siguro day jay ti balay ti barkada na. Nakasaganan ti pa kay dulinan tayo nga agkakabsat inton matay tayaw kabagis Berteng. Wala ka bagay.
Medyo dakkel mo tinagastos di kabsat ta para iti dayjay. Nagdadakkel mo ngamin na gidya pakaidolinan tayon tao. Kas tama nga minti kaya ni Manang Anseng. Tapno saan da ka no amabaddakan. Oo na. Iso mo tinagastos di iso ti masuraw. Naimbaglaangan ta saan nagbaliw ti kinaman nagtulong ti kabsat ta. Pampanunutan na maalat tapi man ti agbalin masakbayan ta. Masyang ka na ta, tagpadatamot ngamin nga awan asawa na. Wen nga ron Di na ngamin sinublian dyan nobyo ka nagabrod. Iday, inururay ko pa'y mga ron iti manuatawan. Nadamag kulatan anang asawa gaya man iti sabalay. Malipod mo't linukunak ti kakaiso na anubyak. Diya akong nagaram iti sabalay. Ta mabuting ako na malukaw. Nalakay at mapasakitan. Nagrigat. Ay, wang nga ron kabagis. Agpadata nga imbate ay dagiti kaayan ayat na. Ay, nagadaw akarkarina. Ngam awam maoray maisa at tinungpal na. Ay na, malagip ko man ang tinapalabas. Makalwaak manan. Lipatan mo tinapalabas. Nabayagan dayday. Bakit kang lakaytan? Isa pasutlangan tinapalabas na kita. Wun matkit niya. Naipalagip lang amin. Diyak magawidan ti agluha. Ay na, Jedak kaya. Di manang! Apa nga ta? Ay, umay ka. Asit ganta ti kapsat ta. Anyat sang-sangitam manang. Imawag ni Lerma. Nasarakan da kano ti bangkay ni RJ ije mordong tirang tay ije balasew. Anya! Apay, anyat na pasamak iti kaanakan may manang. Dinangranda ka na. May tabunan ni RJ inton bigat, Berteng, Remeng. Wan nga ron manang. Diyak kaya't amaya dayo ti pakaiduli nanda anak ko. Isa makipagpakaasi ak kada kayo Itad tayon ti may sa pansyon ken ni RJ. Ay, katuan naman lang. Sana problema dahi ta. Anya ti itad ko. Jay kukuam Berteng, wano jay kukuam Remeng. Ay, kumporme ay manang. Wain, kompormilatan. Tano sino ti umunan to amatay kada tayaw, kompormin tumag ti pakaidulinan na. Nalanga road. Pasensya kayon Diyak mga minamnamaan nga umuna ti anak ko amatay. Wan nga rod biglaan ti ipapatay ti kaanakan may. Nag-order ka tapay ti arak. Rita, taray, naibusan sin inuman ta. Taray. Nabartekan pare Berteng. Agawig ka din. Itulog ka ni Jabalayo. Madam na mapa. Agisat takit di may pare. Kaisura nagkita ta. Itala nagkita ta. Kalpasan ti adaw at awan. Ita kala kami na nagawid ka. Agisat takit na bayan ni panagin ni istoryara. Ituloy tanto tagin istorya. Inton saan ka mabarte pare. Ay na. Amok ti sasawag. Yeah. Nura na barte ka. Ritaw. Alagin rin. Ang siyata. Nay, nabartag ka mo Berteng. Apa yan? Anyat nagbartag kam? Pasensya manang. Nagsabat kami kani Rito Abarkadak. Nagsat kami basita. Ay, nalahing kag pulusan. Nakangir-ngir-ngir ka. Ingkagugas. Remeng, napanan ni Berteng. Awam manan dito'y balayan. Ay na manang. Manipod simbang pa ni Rito Abarkada na saanin ang matatao dito'y balay di kabsat ta. Nagkuyog naman dinagas ni Rito itay. Anya, papananda ka numanangay. Ay ka mapanmanan sumok mo iti arak Ay na, una yan day tao.
Kakaisuna nagbalbaliwan. Ngam isublinan sa man ng tisigod nga ramid na. Lakit di Sama la nagbalbalew, edi nagpukaw ni Rito dito'y lugar tayaw. Gam itata nagsublen, rugyan naman na agbalin nga Berteng, kastam kadilatan. Inaldaw kang agbartag. Kaya't mo na yati matay adagos. Sana bali manang. Adamot na nakasaka na pa kay tulinak. Adamot pansur kaon. Ay na, saan pa asigurado no adako kami jay. Tadudwa lang ang tinabati a panchon. Marik-rik nak manang. Sakto mo na matay. Isa sigurado tayo may sa pa kay tulinak. Sarda nga mong tagbartak, Berteng. Laklakayan ka lang arudan, naginom-inom ka pa ilaan. Apay, pangal-alam iti kwartam pare. Nagadwa ka na yun ti kwartam. Ornong ko, itinapang ko nakitigilan pare. Yung mangibate ang iti pagpaaramid ko, iti pansyon ko. Ha, lukas na tuladam mo't di kapsat ka. Nagpaaramin iti pansyon mi atalaw ng tuduan tayo na batay. Mayat kidi atigas niya pare. At least, saan to ngagproblema ti mapanawam a pamilyam. Wan mat ka diya. Alam, agpautang ka man pare. Ay, sorry pare. Ngam, jak agpapautang iti awan collateral na. Uray lugan wano dagan no iso. Ha? Awan bandaga kan lugan ka. Alam, ada ilakok kan ka pare. Anya nga dito nga ilakaw pare. May bagang orasyon na naansing. Natayan niya amang ko arito. Ala, kasta aya. Apay, anyat impatay na. Nataki na na. Ala, ako makipagladingit Nagyaman anak na. At dangamin nasaw ni tatang kada kaming anak na. Nagatang ng kanutay may sa apansyon dito asidag ti balayaw. Nay, awang may laklako kang kuana. Ni Tata Berting kano tinangila ko na. At nakasurata na nagpinirmanda. Anya, ay, ladingitak barok nga saan ni Berting tinaggastos iti dayjay. Isungawan karbangan na mangilakaw. Tasyak tinaggastos. Isublik lang ang timbayad na mayaw. Ay, pasensyakan, barok, Unay kamutan, Berteng. Anyad na pampanuno mo, takas na teraramidam. Sorry, manang. Laklakayan ka dag pampanunot. Imbis nga daw saram namatay ka. Ingka kay laklakon tapan tsumaw. Sorry, manang. Gapoy ti kasta ngay naramid maw. Jak ito dan jamay sakang ka. Kukwami lang ka ni Remeng. Apay na Dayta ti ganabam. Di ka nga minagpampanunot. Makamu ka maangag paramid iti pa kay dulinam taw. Ay na, manang anseng, ni Berting nga kabsat ta. Nakasalungay nga yan. Apay! Isumot la ajak marieng. Di magaya magang-angasan. Tinasayat, itaray tayo ospital. Parang may spalpay ti kabsat ta. Natayan ti kabsat ta, manang. Naatake ka no. Kas malakan ni pari rito, ti impatay na. Ay na, Berte nga yan. Una yan, taimbati na kami mata nakakabsab mo. Sorry no na sermonan kay ti kalabas. Sorry kabsat ko. Kasanungay, manang. Ipausar mo malakan ni tay may sa apansyon. Kunang mga awang kukuha na ijayan. Ay ka, ipausartan atay maysa. Imun unamatan. Tinabati nga'y. Asino nga'y ti mangusar?
Ay ka, no sino ti umuna kadata di isaw ti mangusara din ko. Anya, kaasing nga tay mabati amanang. Awan to ti pakaydulinan na. Saan natamad siguro abay-bayan ni Lermang anak ko. Ganda giti na dumapay akakaanakan ta. Di damat siguro ipalubo sa santa maiduli na nasaya at kabagis. Katita bakante pay laeng tinabati a pansyon a pinaaramid ko. Kat no asino ti umuna kada kami ti kabsat ko, iso ti pakaydulinan na. Ngam kaasi ti Diyos, napiksa kami pay matlaang agkabsat. Kat ti pagyamana kiti apo, awan sakit mi. No addaman marik nami iti bagimi, gagangay la sakit ti saka, sikat kan basit a panateng. Kat no yat atidog pa ti Diyos ti panagbiag mi, pagyamanak launay dayta. Alakastan, tuy gayem mo, ansing. Alagagayam, di tamanan, tinagpatinggan ti sabali manan nakapadasan, dito'y drama tayo. Manang Biyanang! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose para ti script kan drama to'y pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami, Diyos tagninay titunggal may sa... Manang Biyanang! Manipod ka ni Kabsat Conrad san na apod no anagan tintay idrama itang. Kastimanti ko na ni Kabsat Conrad, dirman ng biyanang. Naglakaak nga gaburido. Basit labanag umdasan apakariribukak. Kat ison ti paka-estresak iti kastaunay. Katap no nalawag ti amin, rugyak ti agsalaysay. Ay, anya matikas to yan. Grabe matikas to yan, mapaspasamak. Asino ti kasasa Om Conrad? Awa magkadwam dito'y anak ka, tugaw ngam sumanao ka. Nagdakkel nga ro ti problema knanan. Anyaman ti problema mon aya Conrad. Ay, jikal din ko ah. Di naman paggatasan, di doang nga anak na. Ay, no kasta, naganakan tay kalding maw. Una nang, naganak idag sapa. Hanggang di naman paggatasan. Mabisinan na ganyan anak na. Ay, problema matikas to. Ay, gagangay na siguro tada mo na ngamin ti aganak di kalding maw. May ruwam tumala siguro. Sapay ko mga rod ah. Mata na aganak ka talaga. Ang mga numatay dagi anak na. Sapay nagpipintas ti kulurda. Ay, anyamat ngamin di inadan. Makapay-stress sa panunutan. Ay, subyak jakal din ko na nang. Jak makaid na. Tanod di na pala kaya tapaggatasan. Inak gumatang ani ti mamadorda. Kahit kumustan di kalding maw. Pinaggatas ba't lang di inada? Saan nga rod? Isa pinagmamadur kon ada iti anak na. Kaya damat. Kaya't damit. Iso na lang tanagastos ti gumatang ti gatas. Sapay awan kwartakon. Pangalak nga tangay ti igatang ko ti gatas da. Sapay narawot da. Problema mo ti kastoy. Ala, mangterdak iti igatang mo iti gatas da. Tapno saan kan nga agproblema anak kaw. Ay, anak na nang. Ang kasanungatan nga, no, dumakkel dagiti anak na. Pangipasturak to nga takadakwada nga. Awan mo't nalawa dagata yo pangipasturak. Ay na, di mo pala problema anday ta. Di pala agdama ti problema No, kasano ang mapagatas mau dagiti anak ti kalding mau. Baybay ampay la panunutan ti pangipasturam. Takno di ka mariribukan. Pare Conrad, gatang maamin ang nagitay tarakan ko kalding. Tana uma ako nagtartarakan. Kun awan pagpastura nang. Ha? Sayang, mayat ko maa. Ang awan mat kwartak pare hay may. Adda, agdiskitar ka pare. Sapay pasig ang masikog dagiti kalding ko. 5 ang masikog, kan may sa kalakyan. Gatang mo ni tinala ka pare. Tano sa bali ti pangilakwak, nangina. Awan mat paggatang ko pare. Utang mo na iso. Ay,
Jak kayat ti umutang pare. Tay supaya pampanunutak da ita. Jak lakit di maiturugan no kwa. Ay ano sa mga road ate agdiskitar pare. Sayang dagijay. Masikog da pa'y amin. Kat naglakap. Ala, sige. Padasag ti agdiskitar pare. Tatang, kwartayo man. Ambok nga da kwartayo. Ta adda tayo naglakwan nyo itinuang nyo. Apay ti kwarta. Pangusaram. Paggatang ko kumay ti kalding. Nayunak tayo kalding ko, tatang. Anya, kunam ngawan pagpastoram. Ita gumata ka ba na ni tinayon nan? Agmulak iti sakate, tatang. Agmula ka pa yung kaumuna saka gumatang iti taraknam. Pautangan da kuno saan. Ah, Ibagayo, no, didak pautangan. Tapno makadiskitara kay tinaduma. pagkatang ko iti materialis, di duldulin ko kwarta, kunrad. Tapasok katak ti bubong ti kusina, adun tagtagtag. Alang nga ron, saanan? Pare Jaime! Oh, pare! Oh, pare kunrad. Anya nga, agdan na diskita na. Awan pare, nga malay, utanga ko. Ha, sigurado ka. Uwan, basta di naksingirin na dagos ah. Wen, danag mo na ya pare. Magtulang ta. Nung di ka makabayad, subyak na kitikal dinggo. Ha? Sige pare, makamuritan. Alang araw. Mabalin mo ayawid dagiti kalding ko pare. Akalding mo matay. Ay, problema mo ti kastoy. Pangipasturak nga tanongay kadagiti nagado akalding kaw, nanang. Ay na, anak ko aya. Apay ngamin anangala ka iti kaldeng no awam mo nakasagana a pagpasturam. Kunak nga rod nga agmulak iti sakate. Inak pala mangalay ti imulak. Nagmula ka kumapay nga imunaa sa kanangala iti taraknam. Ay, sapay masikog na gaya kalding. Isa kat tsampay laeng idaa anak ko. Yarami idam iti balay da. Tapno da paglinungan da. Tano sampay ti agsakate. Adumet ti sakate ijabantay. Wanin ananang. Apay kaslag lulutoy arimor di anak tabakal. Kasla, nagdakkel ma rin ti problema naan. Ay na, problema na ti araramidan na abalay dagiti taraken na. Agbirbirok iti yero itay ngam awan mabirukan na. Urayan na matarimaan ti kusina tayo Sano maikat si sigo na mo baong? Isunto sa rana. Rasonos to mga desisyon na yung anak mo nga. Saan nga agpampanunot no danduma? Sa intungkwan, agprobleman. Iraman na pa'y na taon, agproblema no danduma. Mala, awawatam ka din dyan anak talakay. Amom matakas dyan ti ugali na. Pampanuy-nuyam kami ni Sukastay. Di mo kami ung tangkad. Kaasi mga raw no maungtan tagpasugnod no kwa. Sapay naglaka ma-stress dyan anak ta. Isu nga aw-awatan ta kumalatan lakay. Sa mo itong nagitikalding mo pare. Uwan pare, nagigidanda anak-anak. Sagduduwa ti anak da. Nika, mayat na pare. Sure time ta sagdudwat anak da. Lagi tayo na duma. Sagay sala ta anak da pare. Uwan pare, ang problema kamat no pangalaki iti ipakan ko kadakwada. Kamulmulak pala kami iti sakate. Ay, problema mo na pare. Kahit kasanaw, tayo bayad mo ngay pare. Makipagpakaasi ako ma pare. Hulugan ko mati pamayak nagbayad. Ay, mabalin na ta pare. Basta binulan Uwan pare. Okay. O sige nga ron, labasan ka pa itanay. Nakitaan, nung kasano ti pamayak iti balay dagiti taraken ka. Kurang pa nga mintin kabil ko ayero na. Adaan mo yung agumatang iti kalding nanan. Apay, ila ko maun dagiti taraken maw. Problema nga ron no pangalaki ti pagbayad ko kan ni pare Jaime. Masapol ka no ahulugak iti binulan ti utang ko kenkwana. Ikontak ta. Ang kaan anak damat. Mabalinan aya nga isina dagiti anak da.
Ipasurutan anang iti anak da ama ilakaw. Inuta kon nga ilakaw. Taawan matlat pagpasturan. Problema lang. Kakaasi da lang mabisinan. Apay nga ila ko madagos dagiti tarakan mo, Conrad. Awan nga rod pagbayad ka. Iso nga ilako kun kan awan pagpasturan. Naibusan tay sakati ijibantay. Awan maipakanan. Orayan pa'y kumado makil lagi tandak na sa mo ila ko. Tapnood ako matubaw. Awan mo't nga rod maipakanan, tatang. Iso nga ilako kit din. Problema lang dahi ta. Tsak kayat ni may stress. Tsak makaturog amang pampanunot no pangalaki ti ipakan ko. Nasakit ti ulok, tatang. Anya, nagal-ala ka pa'y lang aron iti tarak na nakastama laang. Basta ilako kon, period. Apay kaslag laladot ka manan, Conrad. Kaslada man problema maun. Nalakom matanda iti tarakan mo apag problema am. Ada ka di manan parikot mo anak kaw. Ada nga rod kamuro diti agong ko nanang. Nagado apag tubuan na. Dito ipayayan ti agong ko mo't. Adan alimawat ti abot ti agong ko. Ta medyo limtag ti nagtubuan ti kamurok. Ay na. Umdas man daytan apag parparikot am Conrad. Basit laba nagdayta anak ko. Dakkalabanag para kanya tanay. Ada planok nga arman. Ngam kastoy matoy agong kon. Adamot nagdakkala kamuro na. Kat, maan ano aya? Saan ba tamadlaw? Madlaw nanang. Apay, asino ti armam aya anak ko? Ni Agustina ko mananang. Ay wan, nasingpat day dya abalasang. Kayat ko aparaken ka anak ko. Asano nga rod maaram ko nga ikat kastoy matitsurak. Kababain, amang ano katawaan nak. Ay, saan? Negatibon to matadagos ti panunutam. Laki din, arma mount tap no makaasawa kan. Paimbagag pa ito'y kamurok nanang. Inak to arman no imperson day tao. Ada ako nito ayan tiridaw da Agustina. Ay, kaslag nervyosak man. Apay nga kastoy. Problema mat ti kastoy. Nini. Naglamisan ti takulap ko. Nyamat tayo. Ay na! Naimbang orasyon, nana. Ay na! Mangigkigtot ka mat, Conrad! Ape, nakatakder ka dito ayan tiri daw ngay. Sumrak ka! Kwa? Agtuktukak kumaitayan, nana. Ngam apagisumat na rumar kayaw. Agad sumrak ka, abarok. Anyat gagaram. Ni Agustina ko nana. Ada ka day? Adda dita salas. Ala, umay ka. Sumrak ka. Agyamanak nana. Oh, Conrad, sigamat gayam. Agtugaw ka Oh, pare Conrad. Ha? Ada ka man. Agtugaw ka ta. Agsasango tayo kada Agustina. Agi-istorya tayo man. Ada ka dito'y pare Jaime? Gagangay ti baro pare. Umay sumarongkar iti balasang. Ha? No kasta agar-aram ka ni Agustina, pare. Nabayagan na pare. Di na mula kasyal na Agustina. Jaklat na mapukawan, di na mlama pare. Sige nga, anya gagarang pare. Kwa? Awan, umaya ko bumulod iti bigao Agustina. Ay, anya abiga o Conrad? Tay dakkel uno tay baset. Tay dakkel no ada. Adamot gayam karibal ko kan ni Agustina, tatang. Problema mat da ito'y. Ay nanak ko. Gagangay na. Tabalasan ka nga ron ni Agustina. Talaga nga adulang tanag iti agarim kang kuana. Tamalak si na pintas. Nagagat pa'y kan nasing pa'y abalasan. No ngay mapastedak, di bampannog laang.
Talaga akas tati agaram anak ko. Kas baken ni nanang mo idia. Adaw dagiti aram keng kuana. Nagbabaknang da paya. Ken nagtataod na. Ngem kas bakita ba barap. Sakti inaya ni nanang mo. Depende iti diskarte da ita. Manjaksan? Na. Amangan no basta din naktumot laeng. At damot gayam karibal ko. Kat dayjay pa'y apari hay may. Anyat laban ko kinkwa na ngay. Nabakbak nang ni Jaime ngam siyak. Wala, ngam nabisi mo. Manugal, kan artag. Naimbag no kaya na Agustina ti kasya klase ti lalaki. Si kakit awan bisaw, nagagakapay, kan adama ituram. Iso adakal ti laban mau, anak ko. Di ka mapukawan ni tinabnama. Agaram kalata. Agyaman nak Agustina. Kunak lano basta din nak. Kunak no ni Jaime ti aklunam. Sikati kayat ko, Conrad. Ngamin, awan bisyom. Diyak kayat ti lalaki ana bisyo. Ay na. Pinaragsak na kiti kastaunay Agustina. Agyaman nak ha. Naggasatak mo tayo. Tak kinayat nak tinakapimpintas. Nakasingsing po tabalasan. Nagasatakmat ata kinayat nakmat, Conrad. Inton bigatan ti kasarta, Conrad. Apay akas la mariribukan ka. Problema nga ro di maparti ababoy. Amangan no kumurang. Kan jay pantalon ko. Nalawlaw matigayadan na. Saan? Ado dyan maparti ababoy. Tadamat isabat ni tatang ko ang maparte. Kunjay pantalon mo, talaga akas jay ti style na, Conrad. Naruam ka lang amin iti fitted a pantalon, iso amay kawa ka. Ay, didak na takatawaan no makita na di pantalon ka. Ala, saan, Conrad? Unay kan ay ha. Saan man natila pagproblema am? Bastit laba nagdagita pagparparikutam. Di mo ko ma-stressan ti bagim, Conrad. Nanang, kasano da ito yan nga eh. Kasarmin kan Agustina. Ngam di makalmutan tayo latag dito sipang ka. Anya? Apay, adalatag mo aya. At dangarod nanang. Kunak, ano mapukaw mutlaan. Ngam di makalmutan. Nagsakit na magnaak. Marigata na kamagna. Ay, ipuspun tayo pa'y lati kasaryo, ano kwa? Ay, saan nanang? Ang mga nagbabawi pa ni Agustina. Kahit kabailam nga round. Pilitak ananan. Conrad, nalpasan ti kasarta. Umuna arabiita ita. Ha? Umay ka agintan ata maturog tan. Ay, umuna ka na maturog, Agustina. Diyak pa ngamin makaturog. Umay ka nga ro, tagid idata paylaan. O sige, madamdama biit. Ay, anyamat ti kastoyan. Umuna arabi imi ka na Agustina. Ang apaya kastoy nga eh. Ang damot lutag dito sipang kong. Nagsakit na makutay. Mabainak mo't ang mangibag akan ni Agustina. Ay, kasano nga taday tuyang? Maigid-gidan mo't ngamin dahi ito alutag mo't. Mga nanlakay, nakagao kamin kaninanang. Uy, Conrad, anyat mapaspasamak kan ka. Nagadayo ti na kay turungan ti imatang mo. Apa yan? Ada ka di problema? Awan mo't amok ama di nga inaramid ko. Luapay akas dahi. Limabas ngamin itay ni Insan Hildo diti balay. Sigud mo't apumampansin dahi jay basta makitak. Ang apay nga taadi man latim malyaw apulos itay limabas. Anya? Anya nga tati di na nagustuhan. Ada nga ta kinagura na kanyak. Kaninanang, uno ni tatang. Ay na,
No di nakapinansin, bye-bye am ida. Jak nga rin makaid na amang pampanunot bakit. Jak makatal na no damang gurgura kanyak. Nuguraan da ka iti di mo matam mo ang makagapo. Ay kat bye-bye am ida Tinapatag, saan asika ti gumurgura. Ay, mandi ti kastoy ang mapaspasamak. Ala, mangan kayong tarumwarak. Inak man kasarita ni insan ko ahildo. Damagag nanyat kinagura na kanyak. Tapaya limabaslatan nga awan na pulos tagarina. Ay na, saanan? Bye-bye amon, Conrad. Makantayo kit din. Basta rumarak bakit? Mangan kayon. Conrad, masikuga kon. Adanton anak ta. Wan nga ron. Ti parikot ita. Kat no mapagadaldan to nga ta ti anak ta. Anyan to nga ta ti masakbayan na. Nasingpet to nga ta adumakkel. Ang mga no nabisyon tao. Ang mga no natangken to ti ulo na. Kat agbalintukit ti asakit ti ulo. Maditi overthinking launay, lakay. Amom, parparigaton ti bagim iti kastangar aramidem. Jakmet nga min maliklikan ti agdanag ken agparikot Agustina. Tinasayat. Agrobot ka man kit di. Ha? Papananta bakit? Basta, agrobot ka. Tada importante apapananta. Anya ka mo't ken Agustina? Anyat pagkit kita am kanyak, bagtait. Saan, lakay? Saan mo't nga amin nga umay agpa-check up dito'y kat bagtit? Makatulong kan ka daytoy. Amon ta, no apay akas ta ti pagdaldalanam ita. Ha? Kaya't kaatulungan, taasawa ka kat nga ron. Bakit? Amom, saanan anormal ti kasta mapaspasaram. Isong agpa-check up ka. Agustina, bakit? Iso adi ka agong ungatuan. Para kan ka daytoy. Ay ayatan ka lakay. Iso nga aramidag ti kastoy. Oh, anya. Naawatam dagiti imbaga ti doktor kan ka? Uwan bakit? Masapula tumaram dagiti intod na nga agas kan kawan. Kan surutam amin nga imbaga na kan ka. Uwan bakit? Ay na, agyaman ako na kan ka. No di pinilit nga agpakonsulta iti doktor. Jakla amon. Kat, kumusta ti Riknam? Nasayat mo't kan bakit? Jak una yan nagdandanag. Ay na, agyaman akmanan bakit? Jak ilibak agrabe tinagdalanak. Jak impagarop anadanak matgayaman iti anxiety. Kat linablabanak dayta, babaan ti panarabay ti Diyos kanyak, kan syempre babaan ti suporta ti asawa, kan dagiti dadakkel ko. Agyamyaman ak unay iti Diyos, taimpay na kanyak ti nakasingsing putunay nga asawak. No saan nagapukan ko na, nalabit, nagtultuloy ti kasjay ang napasarak. Katita na saya atan tiriknak, kat naragsak kamin asa nga pamilya, nang runa itataadan duwa nga anak mi, iti asawak. Alakastan, ti pagaya mo, Conrad. Alagagayam ditan tinagpatinggaan, ti sabali man na napakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para iti script kan drama to'y pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, Diyos tagina, kada kayo amin. Manang Biyanan! Manipod kani Kabsat Olga saan na pudno anagan tintay drama ita. Dear Manang Biyanang, bakit akon nga madapay lasok sukir ko? No apay nasaok ti kasta, adda ngamin bisyok ajak maibatan. Banaga pa kaungungtak kadagiti anak ko. Kaya't makaututang akpayan gapoy ti dayta bisyok. Rugyak man nga rod ti agsalaysay. Rumwarak, Hilda, marabyanak nga agaway, iso ang mga kantaon. Di mo ilaktiri daw tapnusan ka madisturbaw. Tamangan no parbangon taon no makaawid Papanan nyo manan ayan na. Hindak agsapol iti pagsayatan balasang ka. Iso good luck ko ng mangkanyak. Ha?
Anya pagsayaatan ngay nana. Good luck. Kunampay sa ako ibaga. Mala, good luck, Nana Olga. Thank you, Hilda. Ay, inak makisugal, Hilda. Ala, di mo't binilin na kayong nagitanak yaw. Adi kayon mapan makisugal, Nana. Basta di mo ibagbaga, di da maamuan, Hilda. Di ka gipulpulong tapno saan tang agapa. No anya ti makitkitam, di kalatan ag tagtagaray. Bawal ti pulungera ababaunan dito'y balay may, Hilda. Ay, awan. Yak nasubot ti puunak Mari Olga. Ay na, uray siyak pari bunog. 150 ito'y nabati akwartak. Agmamalastan sa ita, Maray. Ay, huwag nga ron Ada tumalimabas anangisit apo sa itay itidalan ka. Ha? Partaan siguro na dya bakak mananita. Ala, takit di agmeriendan, Maray. Pag meriendaan tangay, ada ay akwartam. Adamot tayo 150 ako nam akwartam. Oray agkapitalatan, kan sanggay sa atinapay, mabalinay. Awan nga minapulos kwarta ko, rapisaws. Ala, mapantanga rudan. Ay na, talaga naimas ti ka libre. Ay, ilibre nak tumat Syakla ka na yun, hindi mangiliblibre kang kabunog. Awampay na po utak nga libre nak. Ay, wen ka day, nagmunaya. Sa anak mo ta na imot no da kwartak. Si kakit di mo't girlfriend. Ay, agtal na ka man. Girlfriend nga ibagbagam mo dita. Kati sumat, girlfriend, gayem a babae. Mabalin mo't nga awagan nak mo diti, boyfriend. Boyfriend, gayem a lalakay. Ag gayem tamad, saan aya? Ay, one kit di Ala, ituloy tantag kape, girlfriend. Ay, katuwan boyfriend. Manong Rufo, anyat planom numalpas man ang ti kontratam dito'y abroad? Agawid akton. Narigat mo ti trabaho dito Okay lang ko maano awan narikrik na ngam adamat nga rod timpor na an na yun ti bagi. Wen agpaimbag kanto pa'y imbag manong. Una, si kangay mo't sindi, anyat planong. Kaya't kung arod matan ti agawid, agnegosyo aklangan, bareng makaasawa akmatan. Tani, nagbakbakit ako nabalasang dito'y abroad, ngam awan pa'y matlat asawa. Una, may mayat mo't lang no makiasawa ka hading ko. Sana balikan niya, taddan nobyak. Mabalin kon ti mga asawa no kayat ka. Hello, anak kaw! Kumusta kayon itikabsat mo dita abroad? Nasayat na tamat nanan. Agawid kami, napamanamalpas ti kontrata mi dito Manula abulan ti uray na Di kay agsublain, Rupaw? Saan siguro nanan? Nagsaritaan nin ka ni Cindy reta. Agnegosyon to kano ni Cindy. Agaplayak tumat siguro iti sa balya pagilyan. Ka narikat ti trabaho dito Ang aginanak to pa Ay kaala Ay gayam anak kaw. Imutang iti kwartak ni kabagis kaw. Ta inutang ti katulong tay kwartak. Anya? Manok inutang yaw? Kwa. 5 mail anak kaw. Singsingiran na nga rodan. Nga maawampay mapagbayad kaw. Anya? Alah, tapawitan da kayo. Ang pangaasiyaw, isardan yun ti umutang. Adamat ipaw-paw itmi akwar tayo. Ngam nga pa yan, makautang kayo pa lang. Pasensya ka na anak kaw. Nag-emergency nga men, ti babaunan tayaw. Sa nabalay, lasday jayan nga utang kaw. Kari kayo akari, ngam awan mat matungtong palyo akariyaw. Sorry, anak kaw. Ala kayo, Nana. Api nga asyak tinrason nyo kadagiti anak yo. Kawang matutang ko kada kayo. Ay na,
Bay-bay amla ka de. Awa mamapukaw kang ka. Para day talaang umanay lang nga isidsidir mo kanyak. Ibagayo nga min tagpayso kadagiti anak yo, anana. Sana siya ti pagpambaryo. Di na nga rod kayat nga umutangak. Binilin na pa yan dagiti daduma kakabagyan may adidak pautangan. Kasano kat isugal yung mga amin nga utangan nyo. Anyat itantanamitin mo, Hilda. Ay, awan na. Kunap, mangantayon ta nakaluto ako. Gumatangak iti tricycle tapno ipasadan to ni Insan Greg Manong. Uray second hand lang kuma. Ay katwa na. Mayat dahi ta anak panunot mo ading kaw. Uray siya gumatangak iti may pasada ajip. Manggita akto iti mabali na mangi pasada. Ado mati napipintas a segunda mano. Una, ado dagiti kakasinsinta driver. Una, awagak to ni Insan Greg. Ta isunto ti mapan mangkita iti magatang. Ta nalalaing basit amang kilatis no niya tinapintas sa magatang. Uray siyak Manong. Di mo la Insan Greg ti pagsapulag iti magatang at tricycle. Agi pauit ka man pa iti kwartak anak kaw, tanay. Si makit manan ti sakak. Agpa-check upak ko ma. Nihilda ti pangipawitan mi iti kwarta nanang. Ta iso ti mangkuyo kada kayo no kunayong agpa-check up kayo. Apay ngay. Adda nang i-forward iti ladawan niyo. Nagado aladawan. Makisugsugal kayo mitmanan. Sino man tinangibaga? Diyon amon. Basta kakabagyan tayo. Saan na amay may sa wano dudwa tinagi-forward iti ladawan niyo. Upat da. Anya? Unay mo dagita tattaon. Kaya't da kadadaulan kada kayaw. Di kayo nagkalintagan nanan. Amumin ti ugali yo. Isa pasensya. Pagrigrigatan mi ti kwarta dito abroad. Isa sapay ko mata, maawatan nyo reta. Agpawitak, ngam ni Hilda ababaunan ti pangipanaganak. Ken uray ti abas tuyo di tabalay. Ni Hilda aminan ti makam mo. Anya? Traidor na kita kakabagyan. Ni, apa yan, nana? Na kita kakabagyan mi Impulong da ka dagiti anak ka Nalaing na ngagparboy ti sarita. Ay, kinapudno na, nana. Inawagan dagiti anak yu, katinong tandak. Apay kano ajak imbagbaga kadakwada tar aramidan yu. Ti minalam apan nagsugsugal yu. Jak amo ti paglugarak, nana. Tano ibagak tagpay so kadagiti anak yaw. Agungat kayo mag. Ngam no ilimad ko ti amin. Mamwandamot lang iti sa balay. Katsyak mo lang tiong tanda. Basol na kita kakabagyan mi Manakibiyang na nga main. Masurunak. At dan tricycle kan jeep dagiti anak yun, nana. Huwag nga raw ngam. Ada may gatang da iti kasta ngam awan may tedda kanya. Ha? Kan di pa'y lavan magtiginatang da. Nagita tricycle ang kaskada jeep. Second hand pa'y mga raw. Sana bale ata may pasadan to, nana. Kumitan to dagita alugan. Huwag baki di Ay, apalan naktumanan dyan na apal ako mare. Guraan naktumanan. Ni, apay kumaguraan na kayo ngay. Wen takasta tinaapal a tao. Guraan na ka nga uray awam maday nga inaramid mo kenkwana. Guraan na ka taintarayamon iti kasasaad de biyag. Asino ako Mario ayan, nana? Day taman, karubak dita. Anya? Kano nakasingsing po day ta ako Mario? Da kayon samot ti manggurgura kenkwana. Nang runa idi nakagatang da iti Vanda. Diyo pa'y kayatan ti mapandita balayda. Ay dinakman baliktadan si Kahilda. Apay, sino ti amaw? Siya, puno day ta akaaruba. Ay, kada kayo, anana. Apay nga raw, akas la iso ti ayan ti simpatyam. Siyak ati ayunam, tasyak ti mang paspaswildukan ka. Ay, di nakkonkontraan, no kayat mo anasaya at kakanyak, Hilda.
Hilda, nagpauitan dagiti anak kaw. Wena na, inggatang ko na iti abasto tayo dito'y balay. Bagas, masapsapol iti kusina ken karga ti ref. Grabe mo dagiti nga anak ko. Syakti inada ngam di na maitalag ti kwarta kanyak. Di da kano ngamin kayat nga agsugal kayo, nana. Saan arason dayta? Ket si kamat, pagaayat mo mat no si kati pagpauitan dagiti anak kaw. Padaksan naksama ngamin, Hilda. Ni, saan mo't anana? Itian niya kumagapungay. Saan ko nga ugali ti kasta? Kahit awan tinabatay tempauida, uray sa nga ribo laang. Awan nana, tadya basit anabati ko inggatang ko iti sabon. Uray 5 gasat, awan. Awan na talaga. 200 nga raw. Awan nana, pasensya kayo. Ay, imbag ta nakita ka dito'y istor gabi baraw. Ada ka di ibaga. Anya day tanana. Kaya mau asaldaan jay jeep may. Ha? Ay, awang kwarta nana. Kaya't ko kumaata ka sa pulak ti trabaho. Bayat ko mang ay pasada. Ngam awang mo kwarta. Di ka madanagan, tanalakalaang ti pangisalda. 15,000 pesos laang. Anya? Ay, kurang mo ti kwarta nana. Manot kwartam aya. Ala, uray 10,000 pesos lang arudan. Awan kasta kwarta nana. No kaya mo 5,000 pesos. Anya, ala, iyag mo arudan tan 5,000 baraw. Kasapulak ngamin at talaga ti kwarta kay. Kasano? Alag tilugan yan. Wan, mabali na may pasada day jay. Tanailakad amin ang napapilis na. O sige nga rod na. Imbagayo dito ha. Awan binabaw yan. Nana Olga, ape nga inala ni Manong gabi tilugan niyo. Imbagak nga iparipir na, at dadadaal na. Ha? Apay, anya dadaal na ngay. Kan kasano nga mo yung nga dadadaal na. Di ka man nagpakalaing nga gim-imbestigar, Hilda. Ha? Kung namalan siguro kan nga damdamag. Apay, nalipata maun akatulong ka laang dito'y balay, may. Ay, sorry nana. Agdamag aklaang nga. Tap no amok to ti isungbat ko into nagdamag mo dagiti anak yu kanyak. No umawag da. Basta, di mo ibagbaga nga imparipir ka o tapno awan ti adwa sa aw. Manakibiyang kalaunay matababaunay. Ala, ikag trabahon. Sana tila sipsiputam. Dagita laang trabahong ti siputam. Manungay tinadiskitaram girlfriend. Mangibingay kamot Agruam ka maten bonaw. Syakla ka na yun ang tiyagdisdis-kitar. Day talag namnam ay matyamam. Ni Olga, kasla saan tangag gayam. Ti agayam, ang tinulaw. Saan akasta? Makadlawa ko na talaga. Syakla ang tiyagdisdis-kitar. Sa inton adda madiskitarak. Makibingay ka. Pati merienda syak amay. Bayam, tanu mga bakak. Ibingayan kan tumay. Promise. Agruam ka mo, bonaw. Unay kato'y girlfriend ko na aya. Sarde nga nakaon nga awawagan iti girlfriend. Tasaan tamat nga gayan aya. Akat agayim tamat. Girlfriend, babae agayam. Ay, basta. Diyak kaya tikasta nga awag mo kanyak. Ang mga no atapon da nga agjowa ta. Ay, ikan nakarudan ay ti pagpuunak bareng mga bakak itan. Sige. Ngam mo ipaabak ha. Masapul apa nga bakam ti kwartak bunaw. Uy, Olga, promise. Malas ka maakad kadwa bunaw. Naabakak manan. Mures ka nga raw na bakak may. Sikan sa ngagpaiso ti malas akadwa. Awan pa'y napuotak apan nangabak ko no sikat ikadwak. Ala, better luck next time Ado pa'y matigun raway. Bumawi tan tao. Ay, sapay awan pangalaan na iti kwarta. Si kama batyag diskitar iti kwarta bonog. Ala,
Bayam tayo nagtukal yun tayo mulak alaya. Pautangan kan tao iti pagpuunam. Ha? Kanayo na kasta ti ibagbagam. Idi pa'y nga ibagbagam nga agkali ka itilaya. Idi pa'y na panatawan. Awanan aday talaya, nalungtutan. Saan mo ta? Laganus pa'y ngamin iday. Oho, pambar. Mamati ak tulat tano adan. Iso adi ka man kari akaray. Masurunak lang ang bunaw. Ay, naimbag nga oras, Mau, pari Karpiaw. Nay, Mari Olga, si Kamagayam, sumrak ka. Ay, ang yaman pare. Ala, agtugaw ka pare. Anya masapol mo? Ay, kwa. Kasapulak nga minti kwarta, kumpadre. Isaldak ko ma, tricycle ka. Ha? Tricycle mo ay agay dyan? Maray, saan na tricycle na kita anak mo? Ay, saan? Kukwak day jay, pare. Regalo na kanyak. Isaldak itinala ka. Tapno masakak mo ila adagaws. Kasapulak ka talaga ti kwarta. Pagpa-check up ka. Apay, di na ka pau-pauitan dagiti anak mo di abroad, Mare. Imo na gidya nga anak ko, pare. Iso ang mabain akong nga agdawat iti kwarta. Anya? Uray isaldak lang iti 5,000 jay tricycle may paray. Ha? Ay, siya pa'y 3,000 na tayo idulduling ko a kwarta dita, Mare. Malala, iyagmon paray. No iso ti ada, iiso. Tausarak itan ti kwarta. Iyagmaw, taalaan mo ti tricycle iti balay. Alang nga, ide ito balayon ti pangyawatak iti kwarta, Mare. Ay, dito yan na, paray. Kaslawa mo pa nagtalag mo kanyak. Iyawa mo dito yan ti kwarta. Taing kantulangan alaan ti tricycle medya balay. Itagkukan ka ti tulbang. Ni, api-api na andaryo ti tricycle da na Olga tata Karpiaw. Wen, kain salda ni Mari Olga kanyak da ito, balasan ka. Ipasada ka. Ta sayang mo, naka-istambay lang. Anya, serbi na sinalda ak nga inudak ipasada. Ha? Ala, amo ka di dagiti anak ni Nana Olga dayta? Ay, daka mo Basta noon nga ti saritaan migin ni Mari Olga, isulaan. Sige, papana ko. Ala, Jesus. Apay nga insalda ni Nana Olga. Saan samot nga mo dagiti anak na tararamidan nan? Nana, ayan tayo jeep aginatang ka. Kan, ti tricycle lagi natang ko, nanang. Ayan na. Ay, anak ko. Agsao kayo ayan dagiti impundarmi ka na sinde. Kwa. Ay, nakasalda, anak ko. Anya? Ya. Apa yung insaldayo? Insaldayo, adi yung manlaim pakada kada kami. Nangaramatan niyo iti kwarta. Kan mano, ti panangisaldayo. Asinaw, tinangsaldan niyo, taintay sa kaunan. Ay, jay, 5,000 pesos. Kajay mo tricycle, 3,000 laang. Unay kayo matan, tilar aramidin niyo. Gapoy ti panagsugsugal niyo, iso atila may salsaldayo. Sardengan yung aminan tigas na aramid niyo. Ipasubo na kayo dahil panagsugsugal niyo nanang. Manipo dita, di kayo rumwar dito balay nanang. Agtalinaid kayo dito balay. Apay nga, adi nakpalubusan arumwar, anak ko. Uy, tapno di kayo mapan makisugal. No ipilit yung tirumwar, no di da kami denggan nga anak yaw. Nasa isaya adla pumanaw kami. Agabang kami ti pagnaadan may. Ay, saan di kay pumanaw, anak ko. Wanan, promise. Jakon rumwar. No rumwarak man. Agpakuyog ak kanihilda. Ay, pakawanan dak kuma, anak ko. Ikaray ka. Agsingsing petakon. Rumbang lang
Bakitan kayo nga agpapaanawa kayo pa lang. Makautang kayo, gapo iti dahil abisyo yun. Saanan, agbalbaliw akon. Jakon agaramid iti saan yo ang magustuhan, anak ko. Nagbahinak kadagiti anak ko isungeng karigatak tinagbalbaliw. Katita balay palengke kan simbaan laengan ti papapanak. Makikarubak met sagpaminsan no daytay maburyungak iti balay mi. Ngem inaklamakin ni istorya kadagiti kukumare. Sana na nagsubli ja bro dagiti anak ko iso abantay sarado ak kadakwada. Alakastan ti pagayam mo, Olga. Alagagayam ditan tinagpatinggaan ti sabali manan napakasaritaan dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring Eli Palacio. In your nose para ti script kan drama to'y pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami. God bless kada kayo amin. Manang Biyana! Manipod ka ni Kabsat Ilyang, saan napod no anagan ti intay drama ita. Dirman ng biyanang, agpada kaming agpenpensyon iti asawak. Aminaduak, at dalas-lastog wenno palpalang guadming agasawa. Adornong mi iti bangko, kat adda nagsaritaan ming agasawa apangusaran mi iti dayta. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Ilang bakay? Mano ka di amin ay tayo ornong ta ijebang ko? Ay na, Rosita, di na magmuman di kalmanan. Itadamagam manan. Ha? Dagulit ka mo, ala kayan. Madanagan ang aming bakay. Ang mga numabangkrap di bangkaw. Sapay dakkel tinaidulin ta kwarta ijay. Ang mga numasayang di kwarta ta nakadulay. Saan mo siguro? Di mulaan mo makapadana ka talaga. Ijak maiturturugan panunutan day ta. Isot ti pakapuy-puyatak. Kahit, kanya nga raw ti pamayan tangay iti urnong ta kwarta. Yapay no usarintan bakay. Pagpatakdir ta iti dakil abalay ta. Anya? Ananun tangay ti dakil balay, kaada nga rodon balay ta. Kaya kung aron ti dakil abalay bakay, basit kindaanin ti balay ta. Kahit, kasi doon to ngayon tiyag na dito'y balay ta. Kadamatan babalay dagiti anak ta. Ay na, pagbalayan to dagiti dingwin ta Anya? Alan bakit? Agi patakdirtan iti balay ta. Tay nakadakilaw na. Tapno data ti kadakilan ti balay diti lugar tayo. Umdas si kwartata tadakil ti urnong ta. Sa bagay, adamo puntom lakay. Bakit akaon? Lakay kamutan. Sumagmamanula atawanan ti panagbiag ta dito'y lubong. Iso nga enjoyin ta ati urnong ta. Wala, nagrigrigatan talay dya kwartata. Mano atawan nga inururnong talay dya. Iti saan tapay ang nagretiro iti trabaho ta. Sa nainayon pa itay inted da kwartata edi nagretiro tan lakay. Huwag nga raw, kitno bilang maibos na dya. Awan problema, kaagpin-pensyon ta mga agpadpada. Umaki di Alang garot, planuan tante panagpatakder tayo ti balay ta. Tapno malpa sa dagaws. Ay na, napintasan ti balay yun, nanang, tatang. Saan ang masapul ang ma-renovate? Saan mi apa-renovate? Kastoy na lay tuyan. Mangipatakder kami iti sa bali abalay di taabay na. Anya? Ananuan yung iti ado abalay? Sagay sa kayo. Saan? Pagbalayan dagiti aso kan pusa, to'y daan na balay. Jay kami to kabarbarang abalay. Anya? Ay nagsaysayang kay laiti kwarta. Imbes nga ginjoy kayo.
Agpa-share kayo kasjay. Ingkay shopping. Gumatang kayo itag kakapinta sa kagawaan nyo. Baybayan yun tabalay. Napintas mo tibalay yun. Kaya may nga mo tidakil abalay anak ko. An-anuan nyo ay atidak kalabalay. Katdudwa kay mga agnaad. Ay, basta. Noon niya ti kayat, may. Isuti aramidon, may. Kat awan makalapid kada ka, may. Kwartami mo, ti aramatun, may. Isu nga awan, ti sino man na makibiyang iti panggadeng, may. Ha? Weng karon, nagbannog ang may taramatin mi akwarta. Saan mi adinawat na iday? Nakasukat kan, Rosito. Intan aldawan. Nakalukatan, jabangkaw. Intagarulan. Agora ka. Apay adag basit tabag mo ngay. Umanay nga ron dita, ti iruarta akwarta. Maday ko bag dito. Isuntaw ti pangikanta iti kwarta. Anya? Agar aramid ka ba bakitan? Di pa higit makitkitan ti kargahan na akwarta. Intun kwan sinipdo da. Saan? Tadi kulor ti ikubag. Kan pagruta pag ti dua nga ikubag. Mas delikadaw no itibag ti pangikantay ti kwarta lakay. May mayat iti ikubag. Takasla gagangay la ti kargana no kwa. Sanaya dagiti bag ti sipsiputan, dagiti manipdot. Awampay na po utak kasi nipdot da nga ikubag. So, masapol, ngagbalintamot, wais, lakay, malala, mabantan. No kasta, nagpagatang na ng kantatang iti materyales, bakit? Wan nga rod lakay. Ay, ipapilit damot ti kayat da. Di tayong kontrahan ida. Tamang ano isuman ti pagsaksakit ang tinagamdan karon. Bye-bye tayo. Ay, masayangan naklang iti kwartada lakay. Imbes nga ginjoy da kumata bakit kan lakay dan. Sa bali matitrip da. Sana bali, ta damot pa kausaran ti kwartada. Adda pa kakitkitaan da. Sana mapukaw. Wan ang manumula atawan apag numaranda day jay ngay. Ta bakit kan lakay da ka nga rudan. Narigat akong kontraan dagiti dadakkel mo bakit? Iso bye-bye tayon. Sapay no mapagura da. Kat mabayag adida makisarita. Nga uray masabat mo ida iti daldalan. Ay, sa bagay matkit di Apay, anya ti patakdaryaw kabagays. Ay ka balay ka bagay. Anya kumangay. Akim balay ngay. Adama balay yawn. Kanadama babalay dagiti anak yawn. Nagdadakkel pa dagiti babalay da. Ay ka balay may akan nila kay. Nauma kami iti balay may. Kaya may ti sa bali a balay. Anya, Kaya't mimot apadasan tiyag balay iti dakkel. Habang sibibiyag kami pa'y kanila kay. ay na, nagpintas lang nga ron ti balay yawn kabagays. Basik nga raw. Kaya mitay dakkel a balay kabagay. Ay, ited mo nga ron kanya akong tidaan na balay yaw kabagays. Tabasit jay balay ko. Kan sisimla ang tididing na. Ay, sana kabagay. Tawan pagyanan dagiti dingun may. Ha? No kasta, dingwan tagyan itidaan na balayaw kabagays. Wan! Amumag nga do ti dingun may. Kasi danoan pag naudanda. May mayap mo laang napintas ti pag naudanda. At least, nalawlawang ti sigaw da balay da. Aniyan, nagswerte ka dagita dingwan yawn, ta dadakkel a balay da kabagays. Ay ka talaga kasta kabagay. Adamod babalay dagiti kakaanak ka maun. Iso dagiti la dingwin may ti pag naudun may iti daan na balay may. Aya, May kantumang kiidiyag dalaws no masagom taw kabagay. Tangdanan ka. Talusam ti agbali na balay dagiti dingwin may intun malpas ti patakder mi abalay may. Wine. may kawan lata a kabagays. Day talagayam.
no nga storage ti impagamit ti karpintero, rusitaw. Talaw bakit? Umanay nga tati, kwartata. Mga kurang lakay. Uray 2 stories la siguron. May maya do 3 stories. Tasalas ti umuna akadsaran. Kusina ti may kadwa akadsaran. Kan silid ta ti may kaalaw. Sa bagay, mabalin. Agam, ay, umdas nga ta, ti kwartata lakay. Umanay. Impa-estimate ko nga raw kay umanay di kwartata. Anusan ta pala ti agtipid basit iti makan. Tapnosan amabitin ti kwartata. Lalala, kawa na. Si Kamala ti narawot iti karnikal. Ah, Ano siya, kuray itlog ngay na daw, awan problema. Si Kamala ti napilay iti masida. saan itan? Tada ti paggagastusan ta. Alang nga raw, aginut ta, tapno makabalay ta, iti dakal. Lakay, nakagawa kaon. Na, mabisina ko na. Itay-pay lang nga urayat di palangayab mo kanya abangan. Alas 10 ni tagsaba. Ngam, di tapay lang nabiga. Talaga ngayong gagarat tinaglutaw, iti maladaw. Tapno makatipid talakay. Pamigat, kan, panggal daw day tuya na pananganta. Hindi mo nagtip-tipid talakay. Imbe sa mamitlaw ti pananganta, ti may sangal daw. Mamidwa pa'y laang. Tapno malpas, ti ipapaaramid ta abalay ta. Anusan tan? Uray ta, italaday ta wilakay. Numalpas ti balay ta. Agpapastan tumanag na mangan iti unlimited. Nana Ilyang, alaang daktumot nga ro da babaunon niya, intun malpas ti balayaw. Ay kahit mabalin lata, kikay. Apay, awan trabaho itaya. Nawan nga rod nana, istambaya kita. Iso nga alaang dakto katulong yawan niya. Ikaw, ang lata, kikay. Rayam nga raw, da malpas ti balay may tayaban kan raw. Ay, wala na. Talaga kasapulan yun ti babaw na, numalpas ti balayaw. Tadi yun to kabailan na dalusahan. Tanay, kita niyaw. Nagdakkel na yan. Nakita mo, jay patpatakdirdananan ken tatang abalay da bakay. Wen, nagdakkel. 3 stories sa amoy kano day jay. No pangananwan da nga ta iti dakkel abalay Kawamot ka balay da. Ay, talaga sana maikat ti kinapalangguad da no daduma. Naimbaglakit din ata saan nakatimawi di tikas di nga ugali da. Mala, pagbigyan tayong tabakit ken lakay da. May mayatin ti kas jay. Ngam ti ibisyo da ti kwartada. Bakit? Ay, nasakitan ti saka kabagbag na bakit? Ay kauray siya ka. Anday. Nangrunakit nagdagsan ti imuta. Ang maganos ta. Tapno makatipid ta. Miso pa'y ngamin ti pagarkilata ti tricycle. Ornongon ta kidaya pangnayaw ni ti may gatang ni ti materialis lakay. Ay, siya paya daw. Ado pa'y ti paggastusan ni ti may patpatak. Tarabalay ta. Agi na natawan ba bakal? Ah, Nabandugak. nagtugaw ta pa'y lang araw ti tawiting shed. Nagrigat gaya man tagi patak dari dakil balay. No kaano abim makay kinlim makay ta. Isumay ti panagtipid tay ti kastaunay. Ay ka, ganos ta. Tap numalpas ti balay ta. Naimbag tulan numalpas ti pagkastusan ta. Uray, agkoy tantumanay ni Jay paraagan ta. Siya pa'y adupay tinaskin ang magata nga materyales. Kagudwa pa'y la dyan alpas. Kurang samay ti urnong tan. Anya? Ah, ay, kunak
Ano ko na nga umanay? Kasta nga main kimbaga ti karpintero. Hindi na magayam inraman at tinutal ti bayad ti trabahador. Sapay nagaduda at trabahador. Anya? Ay, kahit kasanong garudon nga ilakay. Kapilitan na ba'y sarding ti balay no kaskasanaw. Ay, anya? Ay, saan? Saan na mabalain? Masapo lamalpas na ijay. Kababain no may sardang. Siyempre, ibagan to dagiti tao. Kundi balay tayo tinakal. Nga may sardang mulagayam. Kahit pangalahan ta kung mga rod nga iti kwarta. Umutang ta kadagiti anak ta. Rasan? Dada na dilawin daan umutang ta kadakwada lakay. Aglunak, ilimod ta ti panaglun ka. Di tayo bagbaga nga utang ti daduma na gasto si ti balay ta. Ibaga ta akas, amen. Kahit nakalunkan ba kay? Wan lakay. Ay, nariga bagayam ti agbalay ti dakkel. May pasubo na tao nga umutang. Sa payadamanin intag te karpintero alistahan ti magatang. Ay kagatangan ta alakay. Adamot tayo na utang ko a kwarta. Kat, kumustan ti balay yun, nanang? Nalpasan. Wan, dandanain. Nagdakkel di balay yo. Naibusan na ti urnong yo. Ta sigurado adakkel di nagastos yo ijay. Una, nangam di balay. Takap-kap na kan mimay. Ay na, nagastos tagpaarami di ti balay, nanang. Nangrunan no kas ti kadakkel. Talupay mo nga rudakad sa aran. Tirigat yun nga, amang dalo si Jay numalpas. Ay, awan problema dita. Di importante, malpas. Huwag magkidi Sige, tani, aldawad. Mapana kaun. Papanan nyo aya. Mapana ki Jay Ilya. Kape magmag na kayo ngay. Aglugan kayo Saanan, tanangin na ti arkila ti tricycle. Magmag na aklatan. Kan, exercise pa'y. Bakit? Nakita ko ni tatang iti agsapa. Gimatang iti sardinas. Kun nagugot iti ugot ti kamuti jadalan. Di mo't saan dang agsidsida iti sardinas ide. Ay, kapilitan itan tamok nga agtip-tipid dagi jay. Amok ti style dananang kantatang. Di dala kayat nga ipadlaw ngam amok ka mabitbitinan ti kwartada. Isong agtip-tipid da. Kitaam nagpaili da ka magmagnada. Ibagbagata lang nga exercise. Nga mamuklatan nga agtip-tipid dala kay. Nagdakil mga minjay patpatakdir da balay da. Nagastos da jay Ay, wen nga rod Dahito'y tupay basit abalay ta ka nagastos. Adu ti nagastos ta dito'y idi. Dahito'y tulak nakadakdak ka labalayan. Nakitak di balay da. Don danimot malpasen. Adu pa di magatang ijay. Awan pa'y tiles ken bubida na. Ururaya nga ron no bumulod dahi ti kwarta nga mawamot. Adu siguro ati kwartada ba kag? Ilyang bakay. At damaning gatangin ta. Tiles kin pang bubida. Sapay na ibusan, tinutang ko a kwarta. Kahit kasanaw. Ipasarding tapay lang. Ti pandakaramid ti balay. Ay, saan? Sakayat nga baga ti tao, na bitin ti kwarta ra. Ipatuloy talat-tala kay. Kit pangalaan ta nga rod nga iti kwarta. Awanan. Naibusan ti urnong ta. Magsapol akman na iti paglunak. Adaw ti paglunan dita. Sana balay ta damot tay pensyon ta pagbayad ta. When may kindi Nalang aglun ka manan. Bakit? Kamaudyanan na. Nalpas mo't lagan ti balay taro sitaw. Hey, when garod bakit? Datan ti kadakkilan ti balay na dito lugar tayaw. 3 stories ko lang man. Huwag nga raw.
pintas pa'y ti disinyo na. Iso na lang ta, tiwangwang may tiunag. Kurang tayo tigamit ilang. Puro daan na gamit ta iti sigod abalay ta. Alangan na pagkatin ta pa ilan nagitay. Ay, saan? Sanain. Ipadawatan. Gumatang ta, iti baraw. Kay pangalaan ta iti gatang tangay. Kit nagadupay lati utang ta. Ikaw, utangin tamadin. Dam amaw, ngagpapautang iti appliances. Hulugan ta iti binulan lakay. Anya nga, ikabagis ilyang, umaya ko ni Jibalayaw. Ay, aguray ka pa, ikabagay. Ayaman kantaw no kasapulak ti kadua. Kabailan mi paimot nga agasawa ti agtrabaho, ijay balay. Ay, kunak no alaan da ko nakatulong yo kabagis. Ninamnamak paimot. Ang mala, sana baling arudain. Pasensya kan, kabagay. Ngam saan mi paya, kasapulan ti katulong ita. Ilyang! Woo! Ilyang! Ayan mo! Adak, dito third floor! Dito silitra! Abay, aya! Ayan mo, aya, mate! Adak, dito yung first floor! Umay ka ba tatay parami kuming ka? May nay na! Sikati, ada kasapulan na! Di, sikati, umay dito yung third floor! Pero saan? Daisan! Masado takla nga bumaba! Dayang, makabanlog mo ti umuli dito third floor ba kay nagsakit ti saka kinsikay nga umuli. Iso nga raw na masado ka bumaba. Tama ka banog ti umulay. Ay, nariga gayam ti dakila balay ba kay makabandog mo ti umuli kay umulaw. Yalistan siya ti kwarto ta di first floor. Chika, alam ti may sa kudsun ni Jai. Kun taipungan, kun ulus mau. Ta maturog kay Jai no kaya mau. Hey, mandak mo ita. Mabuti lang no may siya. Dili. Dagbus-busin na amo tao. Ha? Tay sama agsingir iti utang ko daytan. Ay, aglabon talaga. Ay, awan pa'y pagbayad ta. Ay, una yung tigas taon. No agpensyon ta. Diretso mo't iti utang ta. Awan pa'y mabati a kwarta ta. Sana balay. Sana pintasan to'y balay ta. Ay, Rositaw. Anyat mapaspasabakan kan. Apay nga, agduling-duling ka kan. Ay, kasla, agpatpatangkan ka mahal. Ay, sus, mataki kan samatan, Rositaw. Maumay ka. Bagkatan ka. Taray ka ni Jay Hospital. Agam, kasanugat agay. Nagngato ti agdan na pagnaan dito'y balay. Agparayat aklagain kadagiti karuba. Rositaw, apay gaya kasta kamutan. Di ka magsaon. Una yun ti kasta nagbambanagam, Rositaw. Agsaw ka, agkuti ka. Ay lumaban ka lakay, tanay, adaw ti utang ta. Masapol nga tinulong ta, amang bayad ka dagiday. Iso nga paimbag ka. Nayawid tayo ni tatang diti balayo nanang. Wan na nakaw. Hangam, inutilan ni tatang yaw. Gapaw iti pan nakatake na. Uwan nga rod ananang. Ay, mangikabil tayon ton iti kama na ije baba. Tapno saan tayo amarigatan amang ipanmanan kan kwa na ije ospital, no bilang laeng. Ay, wan nga raw na nakaw. Nangatunay dito'y third floor nga yan ti silid may.
Ni, asino dagi siya agbusbusina ijay baba nanang? Ay, andaman na dagiti umayag singera na kao. Ha? Agsingiriti? Iti utang miya kan di tatangyaw. Nabitin nga min ti kwarta mi iday. Isugay mutang kamay iti nayon ti kwarta may. Pinagaramid may dito'y balay. Anya? Nagdakal ti utang may anak kao. Problema akno ka sa nawa makabayan na kita. Nagrunakit. Ay, kastoy mo tayo ti sasaadan ti abayaw. Nasyan dagiti anak mi kada kami, kat tinulungan ta kami ang makabayad iti utang mi. Kat kaasina, iniinot matla na bayadak dagiti utang mi, babaan ti tulong dagiti anak mi. Kat ita, inutil lat ta asawak, sana makakunail, iso asubsubwak tunggal mangan, di gusak kan aminan. Pasaray saan mi matla maus-usar ti second floor, kan third floor ti balay mi, tamabanugak nga umuli. Agbabawi ak ang nagipatakder iti dakkel abalay. Nang runa ita ta inutilen ti asawak. Alakastan, toy gayem mo no kabsat mo, ilyang. Alagagayam, ditan tinagpatinggaan ti pakasaritaan wano kapadasan ni kabsat ilyang. Dito'y drama tayo. Manang Biyanang! In your nose parity script kan drama to'y pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manen, just tagina kada kayo amin.